dal leen jàmm ci Touba Mbella TV ak Touba Mbella TV abonné wul nga daal di bës tous cloche notification bi rek lépp yemb vidéo bu dugal rek nga daal di koy mën a am en temps réel ak Touba Mbella TV dara dootu la ëmp. aqsamtu billahi lintabi abadan khillun ghaibun wa ma bahaba abadan khillun ghaibun wa ma aqsamtu billahi lintabi abadan khillun ghaibun wa ma bahaba inni abadan khillun aqsamtu billahi lintabi abadan khillun ghaibun wa ma bahaba inni nabi abadan khillun ibun wa ma nabiyuna al-mustafa khairul wara kharati fi kulli shay'in wa ma ya bahaba fi kulli shay'in wa ma di lima kita tawakidal haq man atal liman bawa tara qasaid tawidi li malikina aidal haq man atal liman bawa tara qasaid di lima malikina tawakidal haq liman bawa tara qasaid tawidi li malikina man atal liman bawa tara qasaid li malikina tawakidal atal liman bawa tara qasaid tawidi li malikina zawaqid al-aqd wa'atan liman bawa sawa'id al-aqd adal man bawa sawa'id wa'atan liman bawa tara qasaid wa'atan liman bawa سوايد عاد لمن باع من عاد لمن تقزائد سوايد عاد لمن باع من عاد لمن باع nagas bin fihi ujuza wallahi inni aqil lil ilahi bi don nagas bin fihi ujuza kina